kisah saboh riwayat, kisah barodat diajar. Iya, masuk dia ke dalam. Lam karu aja. Laptop pun ada di satu nih. Barat di saboh tempat mulo calitra nasidro ane di mosi atas lam jer saat hai pemaduangan pemang getanyong bama hai bama ayah jinopat ilun rindu tak kena lupa. Mantong hode mepat halaman ulun jak setat oh wadaraya nyoka meninggai mepat kejirat ulun jak siat nun baca